سلام زخبركم تخطط لنا channel حجيها بهذا أرستي قصر 4 تمليسكم اللخو حبرنا نتخطل بارني لما أنتي نري أرستي safety margins كتكونه You're driving a vehicle that has anti-lock brakes ABS مالتي How should you apply the foot brake when you need to stop in an emergency نتي anti-lock brake زلوا مكينا نحر نزروا لنا أب emergency زخونا لجزء كم يقرنا فرينا نحزب لنا له rapidly and firmly نقبرها مالتي زي anti lock brake نبلو ويكا ABS نتي ويل أب جزء emergency نحزلو فرينا مرة نحز كلنا تامكنا أنشراتي تاخي تغيد متى نتقوما قرب تاي كم زور يفك للو شعور كسيلو ندا زورة نتا مكينا مستوى نابسز تقولنا دايركشن كتكدلنا تخيل مالتي ABS زي بلن مكان تناي قدم فرينا ندحر حيسكا at the same time ندحر كتطويا فتينكا ولا تطويا خلا نقل ميتا بتحايلي بت مومنتم في ذات الصنحت نقل ميتا تخلكا تي ABS زي مالتي جي ABS زلوا مكينا نزور كلنا أو جزء emergency بزلنا بحايلنا تي بريك كنحزل لنا أصنعنا مالتي at the same time كا ستير كنقبل نخلينا زخنا نقر كي نهرم كنطويا يخلنا يجي rapidly and firmly نقبرها مالتي How can you avoid wheel spin when you're driving on an icy road? تي wheel way تقوما أبرد ويا مرات شتت زبل بوتا نحر نزورا لنا كاين شرات تسوق لي شرار كيبل تا ماكينه كي تنقص سوق لي ابزلو شرار كيبل انت كنقبر لنا بلنا له انت هنا نقبر قس لنا تقعزنا ግን ዝለዓለ ጊር ንጥቀም ንኣብነት ክንብገስ ከለና ብቀዳማይ ኢና ንብገስ ኣብ ኖርማሊ ኣው ንድሕር ማራቐስ ትብላላ ብኻልኣይ ፍሬን እንዳሓዛቀስ ናበልና ብኻልኣይ ክንብገስ ንኽእል ኢና ወይ ብኻልኣይ ከይድ ትኽእል ሕጂ ናይቲ ምንሽርታት ዕድላ ይጎድል ኣሎ ማለት እዩ ድራይቭ at a slow speed ቀስ ኢልና in the highest gear possible ብዝለዓለ ጊር ብዝተኻለ መጠን ዝለዓለ ጊር ክንጥቀም ኣለና ብለና ኣሎ You are driving on an open road in a dry weather. Open زخنا زرقة the weather كا normal صحيح لون بل. What distance should you keep from the vehicle in front? كتقول مين هذه الماكينة؟ كنا متأكدين راح علينا 2 second rule. 2 second gap نقدر فلنا مالتي. 2 second time gap. طيب لوا only full can break a second 2 second rule. نتاكل 2 second بريك زقبرات نتحقق هذا الإحساس 10 طرايب إلى مسلو مالي How much can stopping distance increase in an icy conditions برد انتولو كابتي تحي زلات اللو جزي بخندي عزفي distance كان رحق زلنا ب10 times the stopping distance أب تحي انكلا دو كبلنا زغ البوتان برد مسكونا دو كبلنا زغ البوتان ب10 عزفي وزغ Where is your vehicle most likely to be affected by side winds? مكينانا أب نهرنا أبنتا موتوروي قالق زخونا موتوروي نخينا لنا بنهري مع ساعة قندي بنفاس وي كقبلالي وي ما راح أدقاق بلا زغيل نفاسي مع أسيب لنا له موتوروي سبيشاليتي تريو فتفرت بلا تا مكينا قالق زخونا موتوروي قوبو قلا زي بلو مالتي open stretched road أقوميا نفاس قالت تدخل تا مكينة مالتي هجي on an open stretched road stretch of the road نقبرو مالتي You're about to start a journey in freezing weather بطعمي أب زحلي نكالو journey نخير علينا نبل نبقس علينا كنبقس دليلنا لنا What part of your vehicle should you clear of ice and snow أينا كفالنا مكينة نايو كاب برد وخن تصرقول زلنا بحطيرو كاب زي ناي برد كن تصرقول لنا of course window نت window نحر برد كي تصرقنا تبقيسنا خن رأينا خلينا قلبنا انتهي له بالزيرو هنا مالتي How can you use your vehicle's engine as a brake مع سينا نتي engine كان بريك نتقامل له خن فرينا نتقامل له مع سي
by changing to lower gear جي mostly بفلاي ኣብ ቁልቁለት እቲ ኢንጂን በዓሉ ፍሬን ክሕዝ ክእል እዩ መዓስ ብዝተሓተ ጊር ክንከይድ ከለና ምክንያቱ ንኣብነት ቀዳማይ ጊር ማክሲማም ተኸይዱስ ወላ ስቑኢልካ ተፈኒኻ ኣብ ቀዳማይ ጊር ጌርካ ማራ ቁልቁለት እንከሎ ደርጋ ካብ 20 ማይልስ ብኣዋር ኣይተሓልፍና ብቀዳማይ ጊር ቀስ ኢላ ትወርድ እቲ ኢንጂን በዓሉ ይሕዝ ፍሬኖ ማለት እዩ by changing to a lower gear we can use the vehicle's engine as a brake. How should you use anti-lock brakes when you need to stop in an emergency? The anti-lock brake ኣብ ግዜ ኤመርጀንሲ ከመይ ጌርና ክንጥቀመሉ ኣለና ብለና እንታይ ክንገብር ኣለና በቃ ኣፅኒዕና ፍሬኖ ብቅፅበት ክንሕዝ ኣለና ማለት እዩ እታ መኪና 100% ደው ክሳብ ትብል ጥቡቅ ጌርና ክንሕዞ ኣለና እቲ ፍሬኖ brake promptly and firmly until you've stopped ተመሳሳሊት ሕቶ መፀኔራ ቅድማ ኣቢላ ቁርብቲ እያ ተገምጢላ እምበር እስያ what should you do when you're driving in a snowy conditions ኣብ በረድ ወይ ሸተተ ዘብል ፅርግያ ክንከይድ ከለናስ ከመይ ጌርና ድራይቭ ክንገብር ኣለና ብለና ኣሎ ሕጂ ደው ክንብል እንድሕር ደሊና ኣብ በረድ ዝኾነ ግዜ ኣቐዲምና ፍሬኖ ክንሕዝ ኣለና ቀስ ጌርና ሃንደበት ፍሬኖ ተሒዝና እታ መኪና ወላ ሸተት ናብለት ከይትኽእላ ሒዝና ከለና ሕጂ ብሬክ ጀንትሊ and in plenty of time ኮሎ ጌና ብሬክ ጀንትሊ ጌርና ክንሕዞ ክንክእል ኣለና ማለት እዩ What should you do when you park a car facing downhill? እንታሕቲ ገጻታ መኪና እንድሕር ፓርክ ጌርናያ ኣብ ቁልቁለት እንታይ ክንገብር ኣለና ነቲ ዊል ነቲ ስቲሪንግ ዊል ንፀጋምና ጠዊና ኣብ ፀጋም ፓርክ ጌርናያ እንተለና ኣብ ፀጋም ንፀጋም ንጠውዮ ሕጂ እቲ ጎማ ናብቲ ከርብ ገፁ ከም ዘመልክት ናብ ገፁ ከም ዝጥወ ንገብሮ ምናልባት እንድሕር ገዲፍና ምስ ከድና እቲ ብሬክ ፅቡቅ ገይሩ ኣፕላይ ተዘይኮይኑ ፀኒሑ ናብቲ ብሬክ ተጋጫ ደው ክትብል ትኽእል እያ ናብቲ ማርሻ ቤሊ ናብቲ ከርብ ተጋጫ ደው ክትብል ትኽእል እያ ማለት እዩ ስትሬት ተጌርናዮ ግን ወላ ሓደ ደው ዘብላ ነገር የለን ብሬክ ምናልባት ሃንድ ብሬክና እንድሕር ፌይል ኮይኑ መሓዝ እንድሕር ኣብዮ ስቑኢላ ክትከይድ ትኽእል እያ ሕጂ ኩሉ ግዜ ነቲ ስቲሪንግ ዊል ናትና ናብቲ ከርብ ገፅና ንጠውዮ Turn the steering wheel towards the curb. You're about to go down a steep hill. ቁልቁለት ክንወርድ ደሊና ኣለና What should you do to control the speed of your vehicle? ነታ ናይ መኪናና ስፒድ ኮንትሮል ጌርና እንድሕር ክንከይድ ኮይናስ እንታይ ክንገብር ኣለና ብለና ኣሎ ሎው ጌርና ንጥቀም ዝተሓተ ጌር ተጠቂምና ማራ ሓይሊ ኣይሂባኒ እቲ ኢንጂን ባዕሉ ብሬክ ክገብር እዩ ከም ተዓተወ ዝበልናዮ ማለት እዩ select the low gear ዝተሓተ ጌር ንጥቀም ነቲ ብሬክ ናትና ፍሬኖ ናትና ተጠንቂቅና ንሕዞ ብለና ኣሎ What will be affected if the road surface becomes soft in very hot weather? ሕጂ ነቲ ንኣብነት ኣብ ኤርትራ እቲ ፅርግያ ማራ ኣብቲ ዋዕ ዘለዎ ቦታ ወይ ካትራመ ብዙሕ ዘለዎ ይመክኽ ምሽ ሕጂ ነታ መኪናና ናይ ፓርቲ ናይ መኪናና እዩ ኣፌክት እሱ ዝፀልዎ ታየር ግሪፕ ይኾን ምስቲ እቲ ካርጣመ እንድሕር መኺኹ ነታ መኪና ሸተት ከብላ እዩ ማለት እዩ the tire grip will be affected by soft ሕራይ እምበኣር ንሎማዓንቲ ኣዳልያ ዝነበርኩ ቪድዮ እዚኣ ነይራ ሕፅር ኢለያ ካልኦይቲ ክፋላት ፅባሕ ክትመፅያ እሳ ካባት ነውሕ ፅኒልኩም ስለ ዝተኸታተልኩምኒ ይቕኒየለይ እንድሕር ፈቲኹም እዚ ቪድዮ ላይክ ኤንድ ሰብስክራይብ ኣይትሕመቑ ነቲኦም የገድሶም ይትብልዎም ሰባት ሼር ግበሩሎም ይቕኒየለይ